March 18, 2026, Wednesday. 2026 metų kovo 18, trečiadienis. 18 марта 2026 года, среда. I left my house behind me to visit National Cancer Institute today. Išėjau iš savo namų, kad nuvažiuočiau į Национальный вėžio институтą. Я вышел из дому, чтобы съездить в Национальный институт рака. This is White Bridge across river Neris in Vilnius, Lithuania. Baltasis tiltas per Nerį. Это белый мост через реку Neris в Вильнюсе, Литва. The man, bending his head strangely, is the first obvious agent of Lithuanian secret services introducing himself to me this way. Tas žmogus, keistai pakreipęs galvą, yra pirmasis neabejotinas šiandien Lietuvos slaptųjų tarnybų агентас, šitaip присистатантис man. Этот человек, так странно наклонивший голову, это первый несомненный агент литовских секретных служб, таким образом представившийся мне. Once again, dar kartą, еще раз. I'm going to the right bank and then to the right to take a bus near the St. Raphael Church, visible on the right. Pereisiu į dešinį krantą, suksiu į dešinę ir važiuosiu autobusu nuo Švento Rapalo bažnyčios, маtomos дешинея. Перехожу на правый берег, поверну вправо и за костелом Святого Рафала, который виден справа, сяду в автобус. At the very far end of this alley, a person very hard to see crosses my path from left to right and then from right to left, so that I notice him. Pačiame šios alėjos tolimesnėme gale kažkoks žmogus labai sunkiai išvelgiamas kerta man kelią pirmą iš kairės į dešinę, o po то iš dešinės atgal į kairę, kad pastebėčiau jį. В самом дальнем конце этой аллеи очень плохо видный человек пересекает мне путь слева направо и потом сразу справа налево обратно, чтобы я его заметил. I myself don't discern his maneuver while editing. Aš pats neatskiriu to jo manevro, dabar монтуodamas vaizdo įrašą. Я сам не различаю его от того маневра, теперь монтируя видео. There is he returned back to the left and stopped. Štai jisai kairėje grįžo ir sustojo tarp тренировокlių. Вон он слева вернулся налево и остановился среди тренажеров. He is watching me in his smartphone. He is the second agent. Stebi mane savo išmaniajame. Tai antrasis агентас. Следит за мной в своем смартфоне. Это второй агент. Who is that? Kas ten? Tam кто? Walking straight at me, but giving me away. Ėjo tiesiai į mane, bet užleido kelią. Шел прямо на меня, но уступил путь.
I stopped for instance and glanced to the right. He too. Aš akimirkai stabtelėjau ir dirstelėjau дешинен. Jis taip pat. Я на мгновение остановился и взглянул вправо. Он тоже. I repeat. Картою. Повторяю. Because they control the direction of my gaze. He was the third. Todėl, kad jie контролюoja mano žvilgsnio kryptį. Jis buvo trečias. Потому что они контролируют направление моего взгляда. Он был третий. Far ahead on the left is a man standing on the lawn. Toli priekyje kairėje vyras stovi ant tvėjos. Далеко впереди слева мужчина стоит на газоне. Legs are spread wide. This is a signal from the operative. He is the fourth. Kojos plačiai pražergtos. Tai yra signalas nuo operatyvininko. Tai ketvirtasis. Ноги широко расставлены. Это сигнал от оперативника. Это четвертый. His little dog is already tired of waiting. Jo šunelis jau pavargo laukti. Его собачка уже устала ждать. Suspicious person. Įtartina žmogista. Подозрительный человек. Kalvarijų Street. Transport stop which I need is on the opposite side. Kalvarijų gatvė. Autobusų stotelė yra priešingoje pusėje. Улица Kalvarijų. Остановка автобуса на противоположной стороне. Will any of the agents here send me a signal? Otherwise I cannot see them. Ar kuris nors iš agentų čia pasiūs man сигнала? Antraip aš jų nematau. Кто-то из агентов пошлет мне сигнал тут, иначе я ведь их не вижу. Guy behind the trash can. Vaikinas už šiukšlių dėžės. Парень за мусорным ящиком. He looked at me, the fifth. Pažvelgė į mane, penktasis. Посмотрел на меня, пятый. The long-haired girl stands in a very demonstrative manner. Ilgaplaukė mergina stovi kažkaip демонстративей. Длинноволосая девушка стоит как-то демонстративно. However, let us look at the movements of the woman with the large bag in the very middle of the frame. Tačiau pažiūrim į judesius moters pačioje кадро viduryje su didelė taše. Однако посмотрим на движение женщины с большой сумкой в самой середине кадра. She was waiting for me and she smiles. The sixth. Laukia manęs ir šypsosi. Šeštoji. Ждала меня и улыбается. Шестая. There is another smiling woman looking at me. И мane žvelgia dabar dar viena besišypsančioji. На меня смотрит еще одна улыбающаяся. Seventh. Septintoji. Седьмая. Normal people don't pay attention to me. They have their own problems. Normalūs žmonės nekreipia į mane дėмesio. Turi savų проблемų. Нормальные люди не обращают внимания на меня. У них свои проблемы. I get on a bus going to the eastern suburb of Vilnius, Santariškės, where the National Cancer Institute is located. Lipu į autobusą numeris 1G, važiuojantį į Santariškės, rytinėje Vilniaus dalyje, kur yra национальный вėžio институтас. Сажусь в автобус номер 1Г, который едет в Сантаришкес, в восточной части Вильнюса, где расположен Национальный институт рака. There are, of course, a couple of agents already on the bus, and if not, they got on the bus together with me. On the opposite side, the eighth agent watches the passage of my bus under the pretext of talking on the phone. Priešingoje gatvės pusėje aštuntasis agentas, blankiai matomas, fiksuoja, kad pravažiuoja mano автобусas телефонинio pokalbio pretekstu. На противоположной стороне улицы восьмой агент, виден бледно, фиксирует прохождение моего автобуса под предлогом телефонного разговора.
I always try to film agents on both sides of the street throughout my entire route by bus or trolleybus. Aš visuomet stengiuosi filmuoti agentus abipus gatvės, važiuodamas троллейбусу ar autobusu. Я всегда стараюсь фиксировать агентов по обе стороны улицы, когда еду на автобусе или на троллейбусе. Autobuse, žinoma, jau yra atvažiavę porą agentų, o jei ne, įlipo į autobusą kartu su manimi. В автобусе, конечно, уже приехала пара агентов, а если нет, то они вошли в автобус вместе со мной. Most likely the ninth female agent is standing motionless, supposedly waiting for a car. Tikriausiai čia devintoji agentė, stovi nejudėdama, neva laukianti машиnos. Скорее всего, это девятая агент, стоит неподвижно, якобы в ожидании машины. One woman with smartphone by the left side of the bus stop pavilion is turned towards me. Viena moteris truputį kairiau autobusų stotelės nutaikė savo смартфоną į mane. Одна женщина левее автобусной остановки, ориентирована в моем направлении. Whereas the other one, on the right side of the pavilion, is leaning against it so crookedly that she almost fell, but she will watch the back of my bus. O antroji moteris iš dešinės atsirėmė į paviljoną taip įžambiai, kad vos nekrenta, bet jis stebės, kaip mano autobusas прavažiavo. А вторая женщина с правой стороны павильона оперлась на него спиной так косо, что почти падает, но она будет наблюдать, как автобус проехал. How could I not notice such a clowness? They were 10th and 11th. Negi galiu nepastebėti tokios klaunės, tai buvo 10 ir 11. Неужели я могу не заметить такую клоуншу? Это были 10 и 11. Ten minutes later, Santariškės, my destination. Po 10 minučių maždaug. Santariškės, mano kelionės tikslas. Спустя примерно 10 минут, уже Santariškės, мой пункт назначения. I wonder who is waiting for me here. Įdomu, kas čia mane sutiks. Интересно, кто меня тут ждет. In the right part of the frame, far ahead, a girl with a white bag is slowly moving along the edge of the lawn, watching something in her smartphone. Dešinėje kadro dalyje, toli priekyje, mergina su baltu krepšiu lėtai eina palei vejos крашта. В правой части кадра, далеко впереди, девушка с белым пакетом медленно идет вдоль края газона. As I approached, she stopped, letting me go ahead. Man artinantis sustojo, leisdама aplenkti save. При моем приближении остановилась, давая мне обогнать ее. She is 12th, tai 12, это 12. There is usually at least one agent or female agent sitting on these benches, but not today. Paprastai ant šitų suolų sėdi nors vienas agentas ar agentė, tačiau ne šiandien.
Обычно на этих скамьях сидит хоть один агент или агентша, но не сегодня. National Cancer Institute, Национальный институт рака. Is he meeting me? Ar jis sutinka mane? Он встречает меня? Who is who here? Kas yra kas čionais? Кто есть кто тут? I am leaving my jacket here. Palieku čia savo striukę, оставляю тут свою куртку. In front of my doctor's office on the second floor. Priešais mano gydytojo kabinetą, antrame aukšte. Напротив кабинета моего доктора, на втором этаже. Unfortunately, I failed to film the 13th agent, the nurse who approached me suddenly from the left, just in front of my face, similarly as you see in the frame, that is not she, and immediately went back to the left with a smile. Deja, man nepavyko nufilmuoti 13-osios agentės medslaugytojas, atėjusios staiga iš kairės prieš pat mano veidą, panašiai kaip yra matyti kadre, tačiau čia ne jinai, ir po то iš карто nuėjo atgal kairėn su šypsena. К сожалению, мне не удалось заснять 13-ю агентшу, медсестру, которая неожиданно подошла ко мне слева перед самым моим лицом, вот так как в кадре, хотя в кадре это не она, и сразу же пошла с улыбкой обратно налево. The doctor sent me to give blood for a routine test. Gydytojas pasiuntė mane priduoti kraują įprastiniai analizai. Доктор послал меня сдать кровь для рутинного анализа. Meanwhile, the 14th agent meets me with his gaze from afar. 14-asis agentas sutinka mane savo žvilgsniu iš tolo, а 14-й агент встречает меня своим взглядом. These seats are intended for those who, after giving blood, must sit for 7 minutes pressing the vein with their finger. Šitos kėdės yra skirtos tiems, kas pridavę kraują turi посидеть 7 минутės приспaudę веną su pirštu. Эти сиденья предназначены для тех, кто после сдачи крови должен посидеть 7 минут, прижав вену пальцем. The man is sitting as if dreaming or dozing with his face turned to me. Tas vyras sėdi, tarytum svajoja ar snūduriuoja, tačiau jo veidas atgręžtas į mane. Этот мужчина сидит как бы замечтавшись или дремля, при этом его лицо обращено ко мне. After I passed him, he stood up and left. He was the 15th. Man praėjus pro jį, atsikėlė ir išėjo. Tai buvo 15-asis. Когда я прошел мимо него, он встал и ушел. Это был 15-й. I returned back to the same corridor. Grįžtu į tą patį koridorių, возвращаюсь в тот же коридор. I demonstrate a lot when no one signalizes to me obviously. Aš daug rodau, когда man niekas несигнализуя aiškiai. Я много демонстрирую, когда мне никто не сигнализирует ясно. Far ahead, very tall guy in a blue jeans is strolling as though chatting on phone. Toli priekyje labai aukštas vyras su mėlynais джинсais просивайкšto, нева kalbėdamasis телефону. Далеко впереди очень высокий мужчина в голубых джинсах прохаживается, как бы разговаривая по телефону. He checked if I am going, patikrino ar einu, проверил иду ли, and leads me to the pharmacy, ir veda mane link vaistinės, и ведет меня к аптеке. The pharmacy is on the left, vaistinė kairėje, аптека слева. He was 16th, jis buvo 16-asis, on был 16-й.
Downstairs to the first floor again. Žemyn vėl į pirmą aukštą. Опять вниз на первый этаж. Oh, the 17th is waiting for me. Manęs laukia 17-oji. Меня ждет 17-я. This is the registration waiting area. Čia laukiama registracijos. Тут ждут регистрации. The observer in outerwear in the last row doesn't intend to register. He is 18th. Nenusivilkęs stebėtojas paskutinėje eilėje nežada региструотись. 18-sis. Наблюдатель в верхней одежде в последнем ряду не собирается регистрироваться. 18-й. I leave now polyclinic and am going to get a routine injection on the third floor of the hospital. Dabar palieku polikliniką ir einu į ligoninės trečią aukštą pasidaryti рутининės инъекcijos. Я теперь ухожу из поликлиники и иду на третий этаж больницы, чтобы сделать рутинный укол. The female observer in outerwear in the last row doesn't intend to register. 19th. Moteris stebėtoja paskutinėje eilėje nenusivilkusi nežada региструотись. 19-оji. Женщина-наблюдатель в верхней одежде в последнем ряду не намеревается регистрироваться. 19-я. Exit from the National Cancer Institute. Išėjimas iš Nacionalinio vėžio instituto. Выход из Национального института рака. I still don't notice the white back of the woman outside, with the car in the background. Kol kas nepastebiu baltos nugaros merginos laukia, машиnos фоне. Пока что не замечаю белой спины девушки снаружи, на фоне машины. Oh, what a look, what a tilt of the head. 20th. Koks žvilgsnis, kaip pakreipta galva. 20-oji. Какой взгляд, какой наклон головы. 20-я. Is she a drama actress? Gal teatro aktorė? Может, актриса театра? I need to put on my jacket. Reikia apsivilkti. Надо одеться. Going out finally. Pagaliau išeinu. Наконец ухожу. Girl's back, no car. Merginos nugara, mašinos nėra. Spina девушки, машины нет. She is 21st, I stopped. Ji 21-oji, aš sustojau. Она 21-я, я остановился. A car has arrived, but I don't know if it's for her. Kažkokia mašina atvažiavo, bet nežinau, ar dėl jos. Подъехала какая-то машина, но не знаю, для нее ли. Yes, this is an operational car that has come to pick up two agents who completed the mission. Taip, čia operatyvinė mašina, atvykusi pasiimti du агентус, kurie baigė užduotį. Да, это оперативная машина, которая приехала забрать двух агентов, которые исполнили задание. So, in the National Cancer Institute building, 9 agents clearly introduced themselves to me, but the same number or more did not show themselves. Taigi, Nacionalinio vėžio instituto pastate man prisistatė aiškiai 9 agentai, tačiau tiek pat ir gal daugiau niekaip nepasireiškė. Итак, в здании Национального института рака мне ясно представилось 9 агентов, но еще столько же или больше никак не проявили себя.
I am walking to bus stop to return back to Vilnius downtown. Einu dabar į autobusų stotelę, kad grįžčiau į Vilniaus центра. Иду теперь на остановку автобуса, чтобы вернуться в центр Вильнюса. Unfortunately, I didn't notice that from this point on, my mobile phone stopped filming for some reason and didn't film as much as 3 agents before I boarded the bus. Deja, nepastebėjau, kad nuo šitos vietos mano mobilusis kažkodėl išsijungė ir nenufilmavo net 3 агенту, iki aš įsėdau į автобуса. К сожалению, я не заметил, что с этого места мой мобильник почему-то выключился и не заснял целых 3 агентов до того, как я сел в автобус. I have been riding the bus for 15 minutes already. Važiuoju autobusu jau 15 minučių. Еду на автобусе уже 15 минут. A very visible tall operative, or rather a policeman in disguise, meets my bus, 25th. Labai aiškiai matomas aukštas operatyvininkas arba tiksliau persirengęs policininkas sutinка mano автобуса, 25. Очень хорошо различимый высокий оперативник, точнее переодетый полицейский, встречает мой автобус, 25. I repeat, картою, повторяю. And there is the 26th, it seems. O ten atrodo jau 26, a tam, кажется, уже 26. Twenty-seventh, 27, 27. I repeat, картою, повторяю. Žaliasis tiltas. 28th, 28, 28. I am heading now to the Vilnius Central Universal Store. Dabar einu į Vilniaus centrinę универсальную parduotuvę. Теперь иду в Вильнюсский центральный универсальный магазин. No new agents still. Vis dar nėra naujų agentų. Все еще нет новых агентов. Central Universal Store. Центринė универсальная parduotuvė, центральный универсальный магазин. Far ahead, in the middle of the frame, black-dressed girl in a white sneakers stands by the pillar. Toli priekyje, kadro viduryje, juodai apsirengusi mergina su baltais sportbačiais stovi prie kolonos.
Далеко впереди, в центре кадра, девушка в черном и в белых кроссовках стоит у колонны. She stepped back after I noticed her. Žengtelėjo atgal, man ją pastebėjus. Отступила, когда я ее увидел. And went away as I passed 29th. Ir man praėjus nuėjo 29. И когда я прошел, ушла 29. "20 minutes later, outside again, no one bothered me inside." Po 20 minučių vėl laukia, viduj niekas man nekliudė. Спустя 20 снова на улице. Внутри никто мне не мешал. Woman in blue is visible from here. Iš čia matyti moterį su mėlynu paltu. Отсюда видна женщина в синем. When I went outside in that place, I saw her back slowly retreating, because she saw in her smartphone immediately before that I was already heading towards exit inside. Kai aš išėjau į lauką toje vietoje, pamačiau lėtai tolstančią jos nugarą, kadangi jinai tik tai prieš tai buvo pamačiusi savo mobiliajame, jog aš viduje jau einu link išėjimo. Когда я вышел наружу в том месте, я увидел медленно удаляющуюся ее спину, потому что она перед этим только что увидела в смартфоне, что я внутри здания уже пошел к выходу. So she began to lead me, 30th. Ir taip jinai pradėjo vesti mane, 30. И так она начала вести меня, 30. "31st, 31, 31. White's Bridge again. Tower of my house is visible on the left bank. Vėl baltasis tiltas. Опять белый мост. Башня моего дома видна на левом берегу. Suspicious girl coming. Įtartina mergina ateina, подозрительная девушка приближается. "32nd and likely her boyfriend is following her, 33rd. 32 ir matomai jos draugas seka iš paskos, 33. 32 и, видимо, ее друг идет следом, 33. Oh, 34th, 34, 34. I repeat, kartoju,
повторяю. Having completed this small task, he went back somewhere to continue his business. Įvykdęs šitą mažą užduotį, jisai kažkur nuėjo sugrįžti, tęsti savo reikalų. Исполнив это маленькое задание, он куда-то вернулся продолжать свои дела. I wonder now if somebody will meet me in front of my house. Dabar įdomu, ar kas nors sutiks mane prie mano namų. Теперь мне интересно, кто-нибудь встретит меня около моего дома. Here, 35th, coming so impudently. Ir štai 35-oji ateina įžūliai. И вот 35-я подходит нахально. And she is walking along the edge of the sidewalk. Because in my previous video, titled A Pair, I pointed out that an agent walked the same way as though giving me way in advance. Ir jinai eina palei šaligatvio kraštą, kadangi savo ankstesnėme video pora aš nurodžiau, kad agentas ėjo taip pat palei краштą, iš anksto užleisdamas man келя. И она идет вдоль кромки тротуара, потому что в предыдущем своем видео под названием «Пара» я указал, что агент шел таким же образом, заранее уступая мне путь. I stopped now and looked up. Sustojau ir pažvelgiau į viršų, остановился и посмотрел вверх. She too, because they have monitored my look. Ji taip pat, kadangi jie seka mano žvilgsnį. Она тоже, потому что они следят за моим взглядом. She likely will turn left around the corner. Tikriausiai jinai ten toliau pasuks kairėn, už kampo. Видимо, она там дальше повернет налево, за угол. No, she stopped watching me on her smartphone. Не, sustojo, сека меня сavo смартфоне. Нет, остановилась, следит за мной по своему смартфону. Well, I am going backwards, with my back forward. Хорошо, пячусь спиной вперед. Gerai, einu atbulas, nugara į priekį. She turned to me, pasisuko į mane, повернулась ко мне. I will not shorten the video at this point. Netrumpinsiu vaizdo įrašą šitoje vietoje. Не буду укорачивать видео в этом месте. She's returning back again. Ji grįžta vėl. Она возвращается опять. Oh, 36 in the meanwhile. Вот tuo tarpu 36 pasirodė, а в это время 36 появилась. While filming me, she asks, I won't ask you why you are looking at me that. Снимая меня, она спрашивает, я хотела бы спросить, почему вы смотрите на меня так. Are you filming me? She iterates. Вы меня снимаете? Она повторяет. Бридикio paklausk.
Ask Bridikis, I replied. Спроси Бридикиса, я отвечаю. Remigius Bridikis is a director of the State Security Department of the Republic of Lithuania, the main chief of all those criminals serving in the secret services. Remigijus Bridikis yra Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius, pagrindinis vadeiva visų nusikaltėlių dirbančių slaptosiuose tarнybose. Remigijus Бридикис – это директор Департамента государственной безопасности Литовской Республики, главный шеф всех преступников, работающих в секретных службах. 5 minutes later, I come downstairs from my second floor apartment to empty the trash into the containers which are located on street. Po 5 minučių vėl leidžiuosi žemyn išnešti šiukšles į konteinerius, kurie yra Лукишкиų gatvėje. Спустя 5 минут спускаюсь опять со второго этажа, чтобы выбросить мусор в контейнеры, находящиеся на улице Лукишкиų. Thanks to the through-the-wall radar, the operatives saw that I prepared trash for collection that morning and they now know where I am going. Per kiaurai sieną skenuojantį radarą, operatyvininkai matė, kad aš iš ryto parengiau šiukšles išnešimui, tad dabar jie žino, kur einu. Благодаря сквозь стены сканирующему радару, оперативники видели с утра, что я подготовил мусор к выносу, поэтому они теперь знают, куда я иду. They could also have seen the prepared trash if they had entered my apartment after I left for the National Cancer Institute. Black-dressed man comes from the right. Juodai apsirengęs vyriškis ateina iš dešinės. Одетый в черное мужчина идет справа. Signal with his look 37th. Сигнал žvilgsniu 37. Сигнал взглядом 37. I repeat. Картою. Повторяю. Taip pat jie galėjo pamatyti parengtas šiukšles, jeigu man išėjus į Nacionalinį vėžio institutą buvo įėję į mano butą. Также они могли увидеть подготовленный мусор, если после того, как я ушел в Национальный институт рака, они входили в мою квартиру. Thank you for watching, share my channel and learn who and how implements real anti-constitutional power. Ačiū, kad žiūrėjote, dalinkitės mano kanalu ir tirkite, kas ir kaip реализуя tikrą антиконституcinę вальжу. Спасибо за просмотр, делитесь моим каналом и расследуйте, кто и как осуществляет настоящую антиконституционную власть.